Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu si lian sang puya Voina World Radio Day man ani don Mizo Village Council in thana hria theichin a vote za som seri panga point pani prukatla a Aizawl Municipal Corporation a vote za som pathum point paret pasari atla a Lunglei Municipal Council a za som seri point pathum pakwa atla ani Lunglei District chunga Lalnu to VC constituency a voin hian vote thak ani don Prime Minister Narendra Modi chuan tukin khan US a thleng voin hi World Radio Day ni a kumtin in February ni som pathuma hian Radio Day manchini in mipuita hna radio poimo na le thu poimo hriatna konga radio thatna inzir tir thinani radio wanga mipuin pum khanalo om le menu na hmong tha ane te insil thanania tan man thinani bok ani Kumin Radio Day a hian thupuya radio and climate change ti chuman ani a Radio Day puala thucha Prasar Bharati chairman Navneet Kumar Sehgal chuam radio manga thule hla the dara wangin nam mason na le eibar mason na thil tam tak a thlengani ati On behalf of India's public service broadcaster Prasar Bharati and Akashvani, I extend to you my heartiest greetings on the occasions of World Radio Day. Over the last 9 decades or so, Akashvani has been reaching out to listeners, touching upon the trio of information, education, and entertainment, the essentials of a healthy society. On the one hand, Akashvani has been a carrier of India's rich culture and traditions. On the other, it has connected people at large with the journey of scientific progress in India. There is hardly an aspect of daily life that has been left untouched by its programming mix. The theme of World Radio Day 2025 pertains to climate change. Even on this subject, Akashvani stations across the country have been raising awareness among listeners through multi-format programs in numerous languages. May the bond between Akashvani and its listeners continue to bloom and blossom. All my good wishes. Namaskar. Akashvani Director General Dr. Pragya Paliwal Gorpoin kumsom ko chung churai doin ngai thatu te hna thule hla rin takin alope chok to thinani ati नमस्कार। भारत के लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी की ओर से मैं विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करती हूँ। लगभग 9 दशकों से आपका अपना आकाशवाणी सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के माध्यम से पूरे देश के श्रोताओं तक पहुँचता आ रहा है। भारत की समृद्ध संस्कृति का संवाहक होने के साथ साथ आकाशवाणी ने यहाँ की विज्ञान प्रगति गाथा के विभिन्न चरणों को अपने कार्यक्रमों के माध्यम से जन जन से जोड़ा है। आम जीवन का शायद ही कोई ऐसा पहलू हो जिसे आकाशवाणी ने न छुआ हो। इस वर्ष की विश्व रेडियो दिवस की थीम जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई है। इस विषय पर देश भर में फैले आकाशवाणी केंद्रों ने विविध भाषाओं में विविध फॉर्मेट्स के माध्यम से अपने श्रोताओं में जागरूकता बढ़ाई है। आकाशवाणी और श्रोताओं का यह सुमधुर संबंध ऐसा ही बना रहे, पल्लवित होता रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप सबको पुनः विश्व रेडियो दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। Mizoram Village Council in thana hria theichin a vote za som seri panga point pani parukatla a Aizawl Municipal Corporation a vote za som pathum point paret pasari tla in Lunglei Municipal Council a za som seri point pathum panga atlapok ani Aizawl District a vote za som seri point bel pasari atla a Lunglei District a za som riat point paret pakua Sersip District a za som seri point pali Champhai District a za som seri pakhat point pasari panga Mami District a za som seri pasari point pani pasari Kolosip District a za som seri pathum point pali pani Saito District a za som seri point pasari Khozol District a za som seri pali point panga pariat le Nathil District a za som seri pali point pali pakhatatla ani Mizoram State Election Commission ro mandanin Nizan Khan Mizoram chunga local council le village council in thana vote la te chu chiar ngalani a result kim chang ha mekani a tunthenga SEC sinsia danim ZPM in CZ ni somthum khatan la a MNF in za somni parok la in independent pariap HPC le BJP ten anna long ani village council le local council in than kain no ven himna ken ko konga be pu thana kal zela lung SP Jerome Lamon kim malak na in district special branch te chuan dan kala tolruk silai le amu tam tham takan man
lunglei district special branch le excise narcotics tang dunin an man hi then zolo tang local lir thei pakhat atangin ani a lunglei bazar area a man ni in dan kala to ru kan man te hi AK47 patni M4 carbine pangale magazine somni ba ka silai mu thanem takle poisa fai cheng singli sangko changale somngale ID card ATM card SIM card le mobile phone panga an mana hemi kai hnoya hian Roni chakma kum somli panga Tripura lammi le anir ban chakma kum som thum pali longtai district ami le ribeng kum som ni pali lunglei mi te chuman ani a don tuma silai le amu man te hi Mizoram voi khata silai le amu man tamber tum te jingami ni ya hriat ani nikum May Nisari atanga lai autonomous district council congress le MNF party sarkar in trom chotlu a Nimin Khan chief executive member pusilal monthangan banna governor hena LDC chairman PVL mo kaltlangin athelut ani mi puithan member somni panga omna LDC congress le MNF party 10 United Legislative Party dinat haria le tlem sarkar na anchel nuwa ZPM Legislative Party le an mani thlop tu pani nen member som pathum nein LDC sarkar ding na chon thlop tu anga tokloti governora an thlen nuwa governor rom hana angin nimin chahmadar somle cham ve khan LDC emergency session kovin floor test nei tura ti nima se sesana hian chairman PVL muwa ka chuan chief executive member pusil monthanga chu CM atanga aban thu house a puangin sarkar ding lai atlok thu soya floor test nei ngai ani tang lo wangin session hi ati top ani LDC chairman PVL muwa ka chuan longkai akaswani polai zona changim LDC sarkar thar din tur chuan governor hena sarkar na CM tur tem an thlen ne phot angai thu soya etilai hian United Legislative Party atanga ZPM thlop tu elected member patni puvizir sangale pulalom sanga peto te chuan MNF party atanga bana nimin khanan thelut ani dan pa nga yang chuan kumin kum toblama LDC hian in than pui nei tur ani lunglei district chunga lalnu tu VC constituency a voin hian vote thak ani dona in than pui boy pui tur polling party te chuan nimin khanan duty na tur hunan pan ani lalnu tu hian VC candidate athia wangin Nimin khana nor pui rola in thanbo se manen talova tukin dar sari tangin vote thak ni in tlai dar thleng hun honani ang lalnu tu polling party te hian DC officer dispatch counter tangin in thanbo se tur man role bungrua telam khomim an bungrua te an felvek nuwa an duty na tur mun hian pana polling party a hian in than hoi hot tu returning officer in than boy pui tu presiding officer le polling officer te ven himnan thok tu le security le lithe khaltu te antel ani lalnu tu VCNC thum general panhila reserve pakhat omin in thanchu tu candidate soman oma Indian National Congress candidate panhi MNF candidate panhi ZPM candidate pathum la independent candidate pathum an om ani lalnu tu ya hian vote nei mi za som kole panhi an om ani Parliamentary Committee on Railway meeting thotani kalta a Parliament Committee room thut khoma Rajya Sabha MP puke vanal venachon rodna lengen chini athena MP chuan Barabi le sarang inkar rail kongsia mek chu zo ani don nei thu report pe in si mui rail station chu Myanmar ramri thlenga CM nge tul thule chu economic moson na tan le ramven himna tan thil poimo ani thu soya railway hoya nalak thar tur exam center go hati chu omawangim Mizoram atanga exam har sachin thu soin Aizawl exam center da nge ve atul thu soi bok ani Parliamentary Committee on Railway meeting hi chairman nilai CM Ramesh Sunakai shoya MP somnile railway official tentel ani Chanchinthar hi Akaswani Aizawl tanga puan ani a AIR News Aizawl YouTube channel All India Radio News Aizawl Facebook page le news on air.gov te Chanchinthar nga thlak le share theda ani voin chanu dan hile chanve Chanchinthar pon le ani ang Prime Minister Narendra Modi chuan tukin khan US a thleng lotling taka friends at lo nuwa pumode hian US President Donald Trump somna angin US ko pui Washington a thlenga US President Donald Trump nen anin komdon ani US a India palai Vinay Mohan Kotra le mi poimo dangten Prime Minister Modi hi anlo muak ka heba kan India mi cheng tam takin khopui chung anlo muak bok ani US a chamchong hian pumode hian US sarkar ho tu te sumdong lente le India mi cheng te a komdon bok ani Chanchinthar siar ti topna na tlang pui voin hian World Radio Day man ani don Mizoram Village Council in Thana Shiat Hei China vote za somsari panga point pani parukatla a Aizawl Municipal Corporation a vote za somru pathum point paret pasari tla a Lunglei Municipal Council a za somsari point pathum pakwa tla ani Lunglei District chunga lalnu tu VC constituency a voin hian vote thak ani don Prime Minister Narendra Modi chuan tukin khan US thleng chuti zong chu Chanchinthar kam puan thei chu ani